umutego mutindushibuka ba nyirawo none byo FARDC yishoyemo birayoberanye kandi bikozeho cyane ko humvikanye amajwi y'abacancuro kuri radio Okapi ndetse no ku kinyamakuru gikomeye bita African Intelligence batakambira amahanga kugira ngo mu by'ukuri bafashe kuba babishuriza Gisekedi. Ni nyuma y'abo bacancuro bazanywe mu rugamba rwo guhangana na M23 babonye ko mu by'ukuri batazabishobora bagasaba utwabo bikiri mu maguru masha M23 ubwo yari imaze guhanura indege y'abacancuro bari baje kugerageza iyi ndege bavuga ko mu by'ukuri yaba yaraguyemo abacancuro bagera kuri 26 bose bahiye ubwoba. Biravugwa ko aba barwana kuri leta ya Kinshasa mu by'ukuri banze gukomeza kwishora mu rupfu bari kurureba ko M23 intare za Sarambwe zo zakamejeje. Uyu munsi tuvugana ndetse n'imirwano iracyarimbagije M23 ikaba yafashe ikibuga cy'indege cya Shabunda ndetse imirwano ikaba iri kwerekeza Kisangani. Ibi byose turaza kubiva n'umuzingo maze tubabwire iby'iyi operation aba mu rurimi rw'abazungu bari kwita operation Love with the gift not gift drone experience. Izi drone zikaba zakoze agatendo by'umwihariko hano muri Uvira ndetse no muri teritwari ya Jabunda ku kibuga cy'indege. Turabwira iby'iyi mirwano ndetse tubagezeho amakuru akomeye ku mutekano politike na demokarasi. Nkuko mubibona muratwihangana ko twaratinze kubagezaho amakuru akomeye nk'ukundaga kubana buri munsi. Uyu nkuko mubibona ni umuyoboro mushasha ugomba kubagezaho amakuru akomeye kandi yihutirwa ku mutekano politike na demokarasi by'umwihariko ibiri kuvugirwa mu butaka bwa Kongo by'umwihariko imbere ku rugamba amakuru yihutirwa akomeye ku mutekano politike na demokarasi. Nimba utarakora subscribe hano yikore tubafitiye amakuru yihutirwa. Noneho birahindutse abarundi bibye imbunda za FARDC M23 Uvira ibatega agaco. M23 yakoze agatendo gakomeye muri Uvira aho izi ntwaro z'abarundi zari ziri guca kugira ngo zerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mupaka bakaba wita Kavimvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Ni nyuma yaho abarundi babonye ko urugamba rwo gukomeza bishoyemo rwo gukomeza gushotora M23 ndetse no gukomeza gushotora intare za Sarambwe bari babonye ko mu by'ukuri batazigera barushobora. Ndababwira neza iby'iyo operation M23 yakoreye abarundi ikabambura ibikoresho bimwe na bimwe ubundi abandi bakiruka bamwe bakabaza amateko bakamanika amaboko abandi bakaba bakomeje guhungira mu mashamba yegereye aho ngaho by'umwihariko mu shamba bita Kawuzibiega n'ubundi bakaba mu ndiri za FDLR. Ikibyimba kirasandaye imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ibintu birakomeye. None birahindutse abarundi bibye imbunda za FARDC M23 bakoreye agatendo umva ko kameze hano muri Uvira nyuma y'uko urugamba ruhindura isura mu buryo bukomeye. Ubu tugiye kwinjiramo maze ubundi tukubire update n'amakuru yihutirwa cyane akomeje kumvikana. Gisekedi n'abambari be ibyari bikomeje kuba gatera nzamba kuko M23 yarabidobeje burundu imbere ku rugamba. Ibi tuze tubivuge. Nanone kandi ku rundi ruhande iwarikare mu gace ka Kiwati umuriro watse warungu fashe bite. Ibyo byose reka tuze tubyinjiremo. Nanone kandi turagaruka kuri operation ya drone ikomeje kuvuza ubuhuha. M23 irashaka gufata ibindi bibuga by'indege drone 9 za kamikaze mu mutwe wa Kisekedi dore ko byabagendekeye. Ibyo byose ni amakuru y'ingenzi uhishiwe tugiye kukugezaho kano kanya ari kuvuza ubuhuha. FARDC iri kwibaza ibireyeho bikayoborana mu buryo bwa nyabwo. Nanone kandi turagaruka muri M23 imaze gucura impunzi ziri hafi muri miliyoni 2 ibigiri banga biri mu bice binini harimo Warungu. Ibyo byose nabyo turaza kubivuga. Nanone kandi Uburundi burwongisha ibitwaro karundura ibi n'ibitwaro karabutaka bamaze iminsi bahabwa n'igihugu cy'Ibirigi ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko byari bimaze iminsi bakurikirana mu buryo bukomeye ngo bazarwana urugamba maze barutsinde bacekira ibice byose M23 yamaze kwigarura muri Sud Kivu. Ibi byose byayoberanye. Izindi ngingo z'ingenzi ziyoberana ku mutekano politike na demokarasi tugiye kwibandaho. Aha ni ku muyoboro mukuru w'amakuru agezweho kandi yizewe. Ikaze inshuti zacu zakadasohoka nimba ariko gambere geze kuri no muyoboro ukaba ari musha kuri no muyoboro reba munsi gato cyane ahadetse
like and subscribe maze ukoreho nawe kandi nimvanganwe ibuke gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri update n'amakuru yihutirwa twamaze kugutegurira gatanu ku kandi ikaze maze ubundi dukomezanye neza muri update n'amakuru yihutirwa twamaze kugutegurira gatanu ku kandi ikaze n'amakuru yihutirwa cyane twinjiyemo na update zikomeye twinjiyemo aka kanya mu buryo burambuye tugiye guhera neza imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Noneho ari amakuru dufite y'inganda akomeye, ibintu byose byasandaye muri Uvira nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bupakiye ingabo ibihumbi muri aka gace, ubundi zigahurizwa hamwe ngo zizakora agatangaza ngo zigaranzure ma 23 zihondagure mu buryo bukomeye bagahabwa ibikoresho bya gisirikare, ariko abarundi bakaba ba arija b'urugamba kuko ngo aribo rureba ibikorwa byabo bwite birimo umurwa wa Bujumbura uzafatwa na 23 ubundi nibatarinda Uvira neza, nanone kandi bakazagaragaza ubushobozi bwo gukora urukuta rukomeye ma 23 ngo itazigera irengaho, ariko ibyo byose bikomeje gucishwamo agakuba kuko noneho byagezaho bihinduka bibi cyane. Ubu tuvugana biravuga neza ko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi ziri gutunda ibitwaro bya FARDC, ingabo Burundi kandi ngo zimaze iminsi ziyibira imbunda za FARDC yari maze iminsi ibika mu bubiko bw'intwaro bwa Arsenal bakazirindisha abasirikari b'Abarundi, ariko mu yarayambaye cyane bikarangira zigambaniwe. Bivugwa neza ko bamwe mu bajenerali n'abasirikari bakuru aribo bapanze uyu mugambi munini kandi mugari wo kugira ngo u Burundi bwirwize twaro kandi bikomeye, dore ko muri iyi minsi bavuga ko nta mafaranga Burundi bufite bwo kuzagura intwaro hanze, ndetse niko n'ingingo y'imari mu gisirikari yari maze kugabanyuka. Bamenye neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa ko kubera bushyigikiwe n'amahanga ndetse buri gushora mu mabuye menshi ya zahabu mu rando mpuzamahanga, nabo bakayihemba amadolari akomeye ndetse n'ibitwaro byo gukomeza guhangana na 23 bifashishije rero ibyo bikorwa byabo byose mu kurimbanyiriza intwaro ibihumbi. Ibyo bitwaro bikazarasa 23 mu makosa bakoze. Izo ntwaro bazicishije mu Burundi burazibona, bubona neza ko izo ntwaro nabo bwabo ntazo bagira, batanazibona igihe cyose niyo bashora akabo kangana iki, yewe ko batazibona maze bakoresha amayeri yo kuzashaka ukuntu bazaziba, kandi bari banazi ko mu gihe cyose ma 23 yabataka igihe cyose ma 23 mu by'ukuri yaba yatwara izi ntwaro mu gihe cyose baba basekuraniye mu rugamba karundura. Ubwo Abarundi batangiye kugenda ahubwo barabinyereza gake gake kuva ku tariki ya 10 mu gihe FARDC ibimenye ivumbi ratumbuka bukomeye muri Uvira. FARDC ndetse n'Abarundi ivumbi riratumuka, baragwana bihambaye bari gupfa ibyo bitwaro ndetse n'ubusambo. Abarundi bari bakomeje gukorera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo mu gihe bari bakomeje kwitwikira agatambaro k'umweru, mu by'ukuri ko bari bashaka kugarura amahoro ariko muri bice bigiye bitandukanye, nk'uko bari bemeje gutanga umusada kuri Kisekedi. Hafashwe abasirikari 6 bari barapanze ko mu by'ukuri bazajya barajana izo ntwaro bimeze nk'aho bagiye ku rugamba, ariko ubundi bakazicisha ku mupaka wakavimvira zikaba ziyongobereje mu gihugu cy'u Burundi ako kanya, ariko byarangiye batazifite ndetse n'abasirikari baburiye irengero. Bari yiboneye neza ko mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi ari mu gifite umugambi wo gusahura, maze ubundi bararasana karahava. Ibyongeye gutuma 23 ibona neza aho igomba guca ifata umwanzi. Iyi ntambara rutora yakanze abaturage imbere rwagati muri Uvira, benshi baravuze bati mbese bari bize kurangira bite mu gihe urugamba rwakomeza gukara bigeze kuri urwego, kuko izi ngabo za Neva zititeguye na rimwe kumanika amaboko ngo zitabwe muri yombe za Kisekedi, ziteguye nabwo kuzahita zibashikiriza inteko Kinshasa bashinjwa ibikorwa by'ubugambanyi ndetse no kugambanira intwaro za Kinshasa ku buryo byatabiteza ibindi byago bikomeye imbere ku rugamba. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze ko ubu hari icyago gikomeye ndetse no kongera kwicuza ndetse no kongera gutekereza ko urugamba rwakomeza abakora ibikorwa sirikare kugeza ubu buri mu nduru ikomeye ndetse no mu bwumvikane bukomeye bw'uko urugamba rwahagarikwa Burundi butarava mu ntambara mu buryo bweruye ndetse ngo buhangane na Kongo. Sinzi niba bari buze gusubiza izi ntwaro
cyangwa se biri buze gukomeza gukara. Gusa aya makuru dukomeje kuyakurikirana kugira ngo tuyakugezeho. Hagati aho Warikare mu gace ka Kibati umuriro watse kuva muri iki gitondo. Iby'ingabo bivugwa neza ko ziri ku ruhande rwa Kinshasa zagerageje kuhazana intwaro rutura zagombaga kurasa kuri coalition ya 23, ariko noneho bishingiye ku makuru yarafitwe n'ingabo z'igisirikare cya Kongo bivugwa ko bagombaga guhasha umwanzi ku buryo bukomeye, ariko 23 ibatunga izi mbunda z'umusada harimo 1-2 zitangira kubarasaguraho, ibyatumye intambara n'urugamba mu gace ka Kibati rukara kurushaho, n'abaturage benshi bagafata utwangushe bakava mu byabo. Benshi baribaza bati uru rugamba noneho ruje rute? Ibi bibaye mbere y'uko 23 yicumye yarageze n'imbere muri Pinga iri gukomeza ibikorwa bya gisirikare yerekeza Warikare santere irimo guhangana n'umwanzi arimo Ububirigi ushaka gukora ngaza no kwigaragaza kuri kino kibuga cy'imirwano, ndetse nabyo biracyababarira. Gusa strategy y'ubutegetsi bwa Kinshasa bwapanze muri aka gace burahambaye cyane. Ati ibyo biri bugende gute rero mu gihe urugamba rwa kara hano 23 bivuga ko ariho yashira imbaraga nyinshi bitewe nuko utu duce tuyikikije mu rwego rwo kwirinda ko n'ibindi birindiro bisha kandi bikomeye bamaze gushinga muri ako gace byakwinjirirwa. Nanone kandi ibikorwa byayo biri strategy byatabyandikwa ku buryo bukomeye, ari nabyo byatuma ibintu bisubira urudubi. Ubwo rero byatumye 23 ikora defense ikomeye cyane muri ako gace. Coalition nayo irabimenya iravuga ati reka dutangize urugamba hano, ariko ruracyari umuriro waka kuko kugeza na n'ubu tubageza izi update ibintu biracyakaze, kandi ubwo tunabibutsa ko intare zikomeje kwicuma zigira imbere muri bya bikorwa by'ibirindo by'igisirikare cy'Ababirigi bigikomeje gutangirwa kugira ngo nacyo kidakora ibara ntare. Reka tuvuge ko operation ya drone 23 yongeye guhanuza indege mbere yuko bafata ikindi kibuga cy'indege gisha kiri mu gace kugeza ubu turi muze kubabwira kari mu gace ka Kimbu. Ni mu bikorwa kugeza ubu bigamije kunetarariza operation n'ibikorwa bya gisirikare birimo ibice birindwa mu mbunda ndetse n'abasirikari aho bamanukira. 23 itangije izi operation zo gufata ibibaga by'indege mu rwego rwo gukomeza kugira ngo bakomeze bateke Kinshasa. Imaze iminsi iteye urugamba rwese urw'amazuku ngo kandi ngo ruzakora ibara rikomeye cyane kuri coalition, ndetse ngo hashize amezi 3 irundamo abasirikari benshi kugeza ubu, kuko ari twirwaneho 23 ndetse natwirwaneho, ndetse bakavuga ko n'abandi bose bagiye bayiyungaho batigeze bavugwa kugeza ubu. Intare izi operation ziri gukora zo kongera gufata ibibuga by'indege birimo n'ibya Kimbu kugeza ubu biri guteza inkeke nyuma y'uko ikibuga intare zigaruriye ikindi kibuga cy'indege gisha twababwiye ko muri iki gitondo twababanjirije bya mbere, ndetse nabwo biracyari ikibazo gikomeye. Drone 9 za kamikaze mu mutwe wa Kisekedi. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze ko FARDC ubu noneho yatangiye kurwanisha drone. Drone ni indege rutura izwiho gukora ibikorwa by'ubumaji ku kibuga cy'imirwano kuko irashishwa nta mudriver urimo cyangwa se umupilote, ariko kamikazeho ni nyahuzi ikomeye cyane ngo zirashaka kugira ngo 23 zimuri intwaro ku buryo bukomeye. Ntabwo biramenyekana neza aho ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kuzerekeza, dore mu byerekezo byo muri Sud Kivu benshi bemeza ko ari mu biro bya 23 ndetse no mu duce igenzura, kuko n'ubundi babubakiye ubushobozi ndetse n'abandi bakora ibikorwa bya gisirikare bagomba kwitonda kuko izi ndege zishobora gukora agatangaza mu buryo bukomeye. Kisekedi n'abambari be bateguye urugamba igihe kirekire, ariko urunguru rwo barashaka kurungira injyana mu buryo bukomeye bashira ku ntere ndende n'ukanabu hambaye cyane n'ibikorwa bya gisirikare biri kumvikana ku butaka bwa Kongo ku buryo bikomeje gukanga benshi bibaza bati ese uru rugamba rw'injyana umuntu rugeze kuri urwego intare kiragute. Hagati aho 23 imaze gucura impunzi ziri hafi muri 2 miliyoni mu ibanga rikomeye binyuze mu bice igenzura. Ibanga riri mu bice bine yabohoye muri Warungu. Ibyo nabyo reka tubivugiye, ariko reka tumaze tuvuge mu bice
ku mpunzi zagiye zitaha urusorongo ndetse zikagenda zija mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko zigenda zisubizwa mu byabo ndetse bagakora ibikorwa by'umutekano ndetse no gukora ibikorwa bigamije kugarura amahoro iwabo batishingikirije amahanga yakomeje guterana uburasirazuba bwa Kongo nk'abashaka kubushoza n'intambara. Benshi barimo bamaze igihe kinini mu buhungiro bameze nabi, ibintu byari byaradogereye ku buryo batari bazi icyo bakora ndetse n'icyo bazareka. Ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa cyane na M23 byahaye imbaraga abarwanye mu buryo bukomeye, bakora icyo bita urukuta rutazigera rumenwa, ku buryo benshi bita ko arirwo ruzabinjyana muntu ku buryo bukomeye. Amakuru dufite atari ivumbi kandi yihutirwa arerekana neza ko M23 intare zakomeje gukora icyo twakwita urugendo ndetse ruhambaye cyane, ku buryo aho bageze ariho batangiye gukora ikintu gikaze kandi kizatuma ibintu biba byiza kurushaho. Gusa M23 kugeza kano kanya kuba yaracuye mu buryo bw'ibanga kandi ntibitangaze bifitwe nk'ikintu gikomeye kandi kizatuma abantu ndetse na buri wese babona ko hari ikibyimbiye cyenda gusandara. Mu minsi ishize nibwo twabigezegaho makuru ko tubabwira ko zizigenga mu buryo bukomeye kandi biri kuba gake dore ko bizatangazwa ku buryo bukomeye, kandi nizo operasiyo tugiye gukora kandi tugakora ubushakashatsi tukabibabwira hano ku murongo mugari w'amakuru kandi yihutirwa. Ibanga biri mu bice bine byabohowe na M23 wa Rungu. Ibyo byose rero birakaze cyane kuko M23 imaze kubona uduce tune turi strategy by'urugamba tugomba gutuma Uvira itagira ubuhumekero. Usibye Ubujumbura byonyine ari nabyo byatitije benshi, iyo no operasiyo ubwayo turi bunze kongera nabwo kugarukaho tukabibabwira mu buryo burambuye, ariko tubanze kukubonjesha kugira ngo tuze tuguha amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane yihutirwa. Hagati aho Uburundi bwo burukurira kwareka bwamaze gutakaza ubushobozi bwo kuba bwatunga intwaro imbere mu Burundi, bari kwikanga ibitero bikomeye cyane bya M23 byayisanga Bujumbura. Nyuma yo kandi ngo arsenal y'ibikorwa bya gisirikare bihambaye cyane bigomba kuzatuma M23 ibagora ndetse ikanabatitiza ikazanasubiza inyuma ibintu uko byagenda imbere kose. Ariko ubu ngubu noneho hagakorwa icyo bita operasiyo y'umuriro kandi ikomeye izatuma ng'ibintu bisubira irudubi. Ariko intare gukora iyo bwabaga bukomeza gutinyisha kwa Risiyo, Uburundi bwo bwaratinze mu buryo bukomeye. Kuri uyu munsi gukomeza kwiba intwaro ibyo bishiki ibyo turaje mu kanya gato cyane rwose tubagezeho amakuru ya mu gitondo, tubahe ubusesenguzi buhambaye cyane kuri iyi ngingo kuko irakaze cyane. Twanze kuyabaha mu buryo bw'imfunyapfunyi kugira ngo dukomeze neza andi makuru dukomeje gutegura hano ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi yigwa. Si ibyo gusa, igikuba cyacitse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo ku ruhande rwa Coalition nyuma y'uko M23 intare za Sarambwe zongeye kwimamatatura ku buryo bukomeye bagatangira gucakira uduce bafatanyije na Twirwaneho nitombe mu duce tutandukanye turimo airport ya Nzibira, Tombe Kanyora, Tombe Muramba, Tombe n'uduce twacakiwe na M23 ikoresheje ubushobozi buhambaye cyane mu mirwano n'amayira ahambaye mu buryo bukomeye. Noneho ibi bitanze icyerekezo gisha cy'imirwano ndetse n'ibyo M23 igamije gukora mu bikorwa byose bya gisirikari. Na nyuma y'uko Kinshasa igomba kubahiriza amasezerano bikaba binaniye ahubwo igatangiza imirwano mu buryo buri bwa bucece, M23 yamaze kuyerurira maze yishira ku rundi rwego kugira ngo yerekane neza ko iticaye ubusa ibintu byadogereye. Katuze kwinjira neza muri aya makuru yacicishije igikuba cyane mu jepfo ya Kongo. Twongeye kumva ijambo Tumbe. Hagati aho intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri Shabonda, Riyetona Imbunda n'abasirikare bagera kuri 11 bamaze kwicwa. M23 yaburijwemo kandi n'ibindi bitero bikomeje cyane kumvikana. Ibyo baje tubivugiye muri aya makuru yihutirwa. Nanone kandi turagaruka kuri drone ziri guhigisha uruhindu kwa Risiyo ndetse zikoresheje ibyombo. Izi drone karundura
zije bwa mbere ku kibuga cy'imirwano zikoresheje sensa mu rwego rw'ikoranabuhanga zikomeje gutuma koalisiyo igira ubwoba ndetse igatitira mu buryo bukomeye muri Uvira. Ibintu byadogereye mu buryo bwa nyabwo mu mirwano rutura ikomeje kuwaduka. Abacyancuro batunguwe bikomeye n'ikoranabuhanga M23 ikoresha kuri mirwano karunura bikomeje kubarishwa mu burasirazuba bwa Kongo. Nanone kandi igitero cya Kongo ku Rwanda ndetse na M23 Tshisekedi yifashishije ibikorwa byinshi ndetse n'ingero zikomeye zatuma M23 ndetse n'abagwanyi baje mu kagozi ko kongera kwitirirwa ibikorwa bya gisirikari Uvira cyangwa se bigira ingaruka ku banyekongo zikomeje kumvikana. Ibi byose biri mu byacishije igikuba maze ivumbi riratumuka. Turaje tubyinjiremo maze tubigarukemo neza akantu ku kandi tunaguha neza n'amakuru yihutirwa kandi agezweho gatanu ku kandi twamaze kugutegura no ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Nanone kandi turagaruka kuri operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana warikare ndetse no mu tundi duce twose. FARDC ikomeje gukubitana n'uruva gusenya. Reka tuze twumve neza amakuru neza yihutirwa gatanu ku kandi ni ku mutekano, politike na demokarasi. Ikaze mwese inshuti z'akadasohoka aho mwereye mwese muze twongere duhure aha ni ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Nimba nanone kandi dusanganwe ukaba kanda like maze ubundi dukomeze tubane muri update n'amakuru yihutirwa gatanu ku kandi. Ikaze n'amakuru yihutirwa kandi akomeye twinjiye mu buryo burambuye. Reka tubanze duhere ku bitero bya Titije Kinshasa biri gutuma humvikana ijambo tombe byari maze kubagirwa mu mwanya ndetse kubera n'ibiganiro by'amahoro. M23 yari isaha yatuje itari kongera gushushubikanya koalisiyo maze ubundi ngirenze imisozi yihinduze indi maze ubundi amahanga abimenye ndetse n'abanyekongo bamenye no gutsindwa kw'igisirikare cyabo menye yo gukomeza kwikarakasa ngo kize kurwana n'ibindi bikorwa byinshi butuma ibitegetse bwa Kinshasa n'igisirikare cya FARDC bafatanya ibikorwa bayo harimo abarundi ndetse n'abacyancuro baciririka mu buryo bukomeye nyuma y'uko M23 noneho muri groupement zitandukanye zo muri Sud Kivu itangiye kwimatatura mu buryo bukomeye ikambura FARDC ndetse n'abacyancuro n'abafatanya ibikorwa babo ubice birimo strategy z'urugamba birimo abasirikari benshi ndetse bakanakomeza bafatanya na twirwaneho mu kugira bakura ingabo nyinshi za FARDC muri ibyo bice. Ubu noneho nitombe zumvikana mu duce turimo airport ya Nzibira aho FARDC yifashishije uburyo bw'inzira ya bugufi mu kugeza ibikoresho ku kibuga cy'imirwano no kugeza abasirikari ku bikorwa bya gisirikare birimo by'ubutasi. Nanone kandi yifashishije nka position ya drone yo kohereza mu muce M23 igenzura ariko hose hacakiriwe rimwe ndetse n'utundi duce bita Kambanyora ndetse na Muramba. Utwo nitwo twacakiwe turimo ko baza Kinshasa mu buryo bukomeye kuko byarangira abasirikare bari mu two duce bakwiye imishwaro abandi bakishira mu kagozi bakiyahura batinya ko bafatwa n'intare za Sarambwe ubundi zikabaviraho n'uruva gusenya. Abacyancuro barenga 6 bahaguye harimo n'ufite ipeti rya koloneli nawe arasigara nyuma yuko n'abashinzwe ubutasi bose M23 ariwo yahereyo abandi bakwira imishwaro baracyarorogotana muri ayo mashamba. Ibicyakishije igikubi Kinshasa no muri Etat Major bibaza uburyo M23 biri buze kongera gushirwa ku ruhande mpuzamahanga iri kongera gutabarizwa ngo ubu noneho ngo yakamejeje ireremera mu buryo bukomeye muri Kongo. Ibibazo biri kuba byose bishingiye ku ifatwa rya Uvira no gukomeza kuyizenguruka. FARDC ikabura ubugenzuzi bwari bwo bwose bwegereye uduce twose turi hafi muri uyu mujyi ariko M23 iri kwirinda kwinjiramo kugira ngo iwucakire nubwo imiryango iri hafi aho nubwo imirwano iri muri Uvira rwagati ariko ntigomeje kuyifata ahubwo igamije gutuma koalisiyo ita ubushobozi bwose ifite imaranye iminsi no kwikusanya ndetse no gushaka kugaba ibitero mu birindiro M23 igenzura maze ubundi ngo ikatwigarurira ifatanyije n'abacyancuro. M23 kwimata turikongera igafata uduce ikirukana FARDC ni ikimenyetso nacyo kuko amasezerano yamaze kwanga burundu kandi mu kigezweho abana bucetse uzagutabaza mbere azavuga impamvu yagabye ibitero cyangwa se yabigabye atabivuze bikamenyekana. M23 yari yamaze kurahira ko nta kindi gitero kizongera kuyibasira ikomeje guceceka ngo ibarebere mu gihe Kongo ikiri mu birwano ndetse bigaragara neza ko itigeze ipanga no kuzagurekwa
ibi byose kandi bikaba ikimenyetso cyerekana ko iyi ngiyi ari intambara igiye kwerura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamahanga bashungereye ibinyamakuru African Intelligence ndetse na radiyo ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bita Radio Okapi, humvikanye amajwi akomeye cyane y'imirongo y'abacancuro. Mikaze kandi twongere tubane tubasesengurira akantu ku kandi, by'umwihariko twibande kuri izi nkuru ziri ku bice bigacika. Ikaze nanone. Umutego mutindi ushibukana ba nyirawo, none FARDC yishoyemo birayoberanye kandi bikozeho cyane ko humvikanye amajwi y'abacancuro kuri Radio Okapi ndetse no ku kinyamakuru gikomeye bita African Intelligence, batakambira amahanga kugira ngo mu by'ukuri bafashe kuba babishuriza Gisekedi. Ni nyuma y'abo bacancuro bazanywe mu rugamba rwo guhangana na 23 babonye ko mu by'ukuri batazabishobora, bakasaba utwabo bikiri mu maguru mashya 23 ubwo yari imaze guhanura indege y'abacancuro bari baje kugerageza iyi ndege. Bavuga ko mu by'ukuri yaraguyemo abacancuro bagera kuri 26 bose bahiye ubwoba. Biravugwa ko aba barwana kuri leta ya Kinshasa mu by'ukuri banze gukomeza kwishora mu rupfu, bari kurureba ko 23 intare za Sarambwe zo zakamejeje. Uyu munsi tuvugana ndetse n'imirwano iracyarimbagije, 23 ikaba yafashe ikibuga cy'indege cya Shabunda ndetse imirwano ikaba iri kwerekeza Kisangani. Ibi byose turaza kubiva n'umuzingo maze tubabwire iby'iyi operasiyo mu rurimi rw'abazungu bari kwita operasiyo Love with the gift not gift drone experience. Izi drone zikaba zakoze agatendo by'umwihariko hano muri Uvira ndetse no muri teritwari ya Jabunda ku kibuga cy'indege. Turabwira iby'iyi mirwano ndetse tubagezeho amakuru akomeye ku mutekano, politike na demokarasi. Nkuko mubibona muratwihangana ko twaratinze kubagezaho amakuru akomeye nk'ukundaga kubana buri munsi. Uyu nkuko mubibona ni umuyoboro mushasha ugomba kubagezaho amakuru akomeye kandi yihutirwa ku mutekano, politike na demokarasi, by'umwihariko ibiri kuvugirwa mu butaka bwa Kongo, by'umwihariko imbere ku rugamba, amakuru yihutirwa akomeye ku mutekano, politike na demokarasi. Nimba utarakora subscribe hano yikore, tubafitiye amakuru yihutirwa. Noneho birahindutse, abarundi bibye imbunda za FARDC. 23 Uvira ibatega agaco. 23 yakoze agatendo gakomeye muri Uvira, aho izi ntwaro z'abarundi zari ziri guca kugira ngo zerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mupaka bakaba wita Kavimvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Ni nyuma yaho abarundi babonye ko urugamba rwo gukomeza bishoyemo rwo gukomeza gushotora 23 ndetse no gukomeza gushotora intare za Sarambwe, bari babonye ko mu by'ukuri batazigera barushobora. Ndababwira neza iby'iyo operasiyo 23 yakoreye abarundi, ikabambura ibikoresho bimwe na bimwe, ubundi abandi bakiruka, bamwe bakabaza amateko bakamanika amaboko, abandi bakaba bakomeje guhungira mu mashamba yegereye aho ngaho, by'umwihariko mu shamba bita Kawuzibiega, n'ubundi bakaba mu ndiri za FDLR, ikigero gikomeye cyane cy'uyu mutwe umaze imyaka zirenga 30. Ku kibuga cy'indege cya Kavumu hageze drone nshya zo kurimbura abasirikari ba FARDC nyuma yaho iki kibuga cy'indege kiri muri Sud Kivu, by'umwihariko impande ya Shabunda Airport, n'ubundi umuriro ukaba watse. Ni nyuma yaho 23 ikubise abacancuro bakomeye cyane kuri iki kibuga cya Shabunda. Bivugwa ko bamwe bakuye imishwaro ndetse bakumvikana ku binyamakuru mpuzamahanga harimo na Radio Okapi, by'umwihariko n'iki kinyamakuru bita African Intelligence. Mu by'ukuri bakumvikana mu makuru bavuga mu by'ukuri batakambira amahanga kugira ngo babishirize leta ya Kinshasa. Ni mu gihe leta ya Kinshasa ivuga ko mu by'ukuri batazongera gusohora amafaranga mu buryo bwo kugira ngo bakomeze bahangane na 23 kandi ko nta n'umucancuro uzongera kwishurwa mu by'ukuri kugira ngo aje guhangana na 23. Hagati aho General Ngoma Nzito nawe akaba bamutaye muri yombi nyuma yarejwe hano muri Sud Kivu muri teritwari ya Shabunda kugira ngo ahangane na 23, ariko bikaba byakomeze kuyoberana bitewe nuko uyu General Ngoma Nzito yakubiswe inshuro n'abagwanyi ba 23. Turinjiramo mu by'iyo operasiyo maze kugezaho amakuru akomeye kandi yirwa. Mu gihe kandi nanone abacancuro bahuye na satani muri Uvira
bikozwe na M23. Iyo operasiyo nayo bikaba abacancuro bakaba bavuze ko mu by'ukuri bameze nk'aho bari kurwana n'abazimu ndetse na shetani hano muri Uvira. Turavira n'umuzingo ku by'imirwano ndetse tubagezeho amakuru akomeye kandi yihutirwa. Ni amakuru akomeye twinjiyemo ku buryo burambuye. Ikaze kandi none bakunzi bacu, twongere tubane mu makuru akomeye kandi yihutirwa hano nk'uko bisanzwe. Ni ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Reka amakuru yacu twanzikiye duhere kuri iyi nkuru yatitije amahanga nyuma yaho Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaregereje amahanga ko mu by'ukuri we yubahirije agahenge ahubwo ari M23 uyite uteza umutekano muke ndetse ukomeje no kugera ufata ibindi bice. Ibintu byafashe indi ntera, ibintu byasuriye urudubi nyuma yaho abanyamakuru bagiye batandukanye bafashe umucancuro ndetse abacancuro bagera kuri 7 mu by'ukuri bari gutabariza amahanga bari gusaba ko leta ya Kinshasa yabahemba bakongera bakisubira iwabo. Ni mu rugamba rw'injyana muntu rwabereye hano muri Shabunda, maze M23 irakubita abacancuro by'umwihariko n'abarundi by'umwihariko na FDLR, maze bikarangira yigaruriye ibice bigiye bitandukanye harimo n'agace karimo hagati gahuza izi teritwari ya Bukavu ndetse na teritwari ya Shabunda. Bikaba bimaze kumenyekana ko M23 by'umwihariko yakuye ikoti iri gukomeza kugenda ikubita abacancuro bakomeye cyane. M23 ikaba n'ubundi mu tangazo ryayo ry'uyu munsi ikaba umuyobozi wayo Lawrence Kanyuka bakaba batangiye ko mu bikorwa byo kugira ngo bakomeze bubake umutekano ndetse umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu byabo. M23 ikaba imaze gucira impunzi zibarurwa hafi muri miliyoni 2 ndetse ibi byose bikaba byarabaye mu mezi 4 ashize. M23 ifashe neza utu duce tugiye dutandukanye twababwiye. Mu by'ukuri M23 ikaba yarakuye abarwanyi ba FARDC muri Ruvunge ikabakura muri Gatogota by'umwihariko igakura neza ikarandura neza wazare ndetse n'abambari ba FARDC muri hano mu ntuza muri Uvira. Bikaba byakomeje gufata indi ntera. M23 ikaba ikomeje kugenda yiyegurira uduce tugiye dutandukanye by'umwihariko n'ikibuga cy'indege cya Nzibira ikaba tuvugana kikaba cyabaye tombe. Ibi byose M23 ikaba iri kugenda ibikora imeze nkaho iri kwirwanaho bitewe nuko ibitero byagabwe na M23 byari byo kugira ngo mu by'ukuri birwanaho bitewe nuko aba basirikari by'umwihariko coalition bari bagose M23 mu bice byose bigiye bitandukanye nk'uko twababwiye. Kandi hano ku muyoboro mugari M23 ikaba yarakoze ibikorwa bigiye gukomeye cyane kugeza kuri uyu munsi mu mujyi wa Goma. Biri kugaragara ko mu by'ukuri umujyi wa Goma umeze nkaho ari Burayi bitewe n'ibikorwa byiza bya M23 imaze gukoramo. Hafatiwemo intasi zigera ku 8 za FARDC. Mu by'ukuri izi ntasi bikaba biri kuvuga ko mu by'ukuri zari zategemo ibisasu zigakora ibikorwa bibi maze zikarimbura imbaga nyamwinshi maze bakabyitirira M23 bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Byose bikaba byamenyekanye nyuma yaho aba bacancuro ndetse bari baje mburugu rwera bafatiwe hano mu bice bya Goma ndetse no mu tundi duce M23 igenzura bose bakabakusanya bakagera ku 8 bose bagahuriza ku mugambi rwabo ko rwari umwe rwo kuzatega ibisasu mu baturage maze kubaturikana maze M23 bakayihimbira ko ariyo yishe abaturage maze bagahinduka ibyewe karundura maze bagasaba uburenganzira ko byibura Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaminjemo amakinya y'amasasu. Ibi byose byamenyekanye kandi bitangarizwa amahanga by'umwihariko na Radio Okapi bari barije kutangaza inkuru nziza kuri M23 ariko iri hararanze irabitangaje karanze karabaye umuriro watse. Ni nyuma yo abarundi n'ubundi basanze uru rugamba bishoyemo rwo kwiyahura ku ntare za Sarambwe batazarutsinda bakabyatangiye kugenda bakura akarenge kabo muri Uvira ndetse bakabyagaragaye mu by'ukuri bapakiye ibitwaro binini cyane biri kwinjira ku mupaka wa Kavimvira bityo biri kugana ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi byose byafashwe matekwa n'intare za Sarambwe ndetse hakorwa operasiyo ikomeye cyane yashamiranyije abarundi ndetse n'intare za Sarambwe kugeza kuri ubu ngubu. Abarundi ni intebe nyuma y'uko baragerageje kwikoresha M23 operasiyo igakorwa n'ubundi na M23 yaragerageje kugira ngo mu by'ukuri aba barundi bakuremo akabo karenge bajyane ibikoresho by'intambara babyambure FARDC ariko M23 yongeye kugaragaza buryo ki ibi bikoresho n'ubundi ibi bikeneye ibakubita ndetse ikanabambura ibi
ibikoresho byabo ibyo inakomeza kurwanisha. uru rugamba rw'abayinjyana muntu biravuga ko harimo kajorite nyinshi, ndetse by'umwihariko uyu mupaka ukavimvira ukaba uri gukotorwa na 23 ku kandi. FARDC yasaze yabuze hano icisha ibikoresho by'umwihariko n'ibyari biri kuva mu Burundi byabaniweyo nyuma yaho generali Neva uyobora Uburundi nawe bamuhaye inkuru mbi ko abajenerali mu by'ukuri bamugambaniye banze gukomeza kurwana na FARDC, bagakomeza kwifatanya na FARDC kugira ngo bagwanye 23. bikaba byamubanye inkuru mbi. Abajenerali boherejwe hano muri Sud Kivu kugira ngo bahangane na 23 by'umwihariko mu duce twa Minembwe kugira ngo barimbure twirwaneho irwana ku banyamurenge. Bikaba byararangiye mu by'ukuri abarundi bamwe bihuje n'abanyamurenge, abawazarendo bongeye gukubitwa inshuro mu duce twa Ruvunge ndetse na Gatogota, aho byagaragaje ko ari udutero twarasigayemo tumeze udusigisigi na 23 tukabiko yongeye kunetaraliza bya nyabyo. ibi bitero byose byari guturuka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko harimo n'ishyamba rya Kauzi Biega. Induru zavuze, umuriro watse, imirwano yabaye amayobera nyuma yaho ikibuga cy'indege cya Shabunda kugeza uyu munsi kiri mu maboko ya 23. imirwano itoroshe ni operasiyo yakozwe n'intare za Sarambwe, ariko mu by'ukuri gufata iki kibuga cy'indege ntabwo byari byoroshye. biravugwa ko iki kibuga cy'indege cyari kiriho indiri y'amadoroni ndetse n'abarwanyi b'abacancuro by'umwihariko baturutse mu gihugu cya Colombia, bari biteguye neza kugira ngo bazatere 23 mu duce tugiye dutandukanye. imirwano ikaba iri kwerekeza Gisangani. Abarundi bari hano ku kibuga cy'indege cya Shabunda, biravuga ko bataye ibimodoka by'intambara bakiruka nka kibuno mamaguru, ariko bose kugeza kuri ubu ngubu bamwe bari mateka za 23. imfungwa z'intambara ziri gukomeza kugera zengera kuri 23. ni nyuma yaho leta ya Kinshasa mu by'ukuri yanze gufungura imfungwa za 23 nk'uko bazumvikanyeho idoha zigera kuri 300. 23 yanutse ntabwo iremera gusubira mu biganiro bya Doha nyuma y'uko bigaragaye ko mu by'ukuri Kinshasa ishaka kurimbura abarwanyi ba 23 idashyigikiye ibiganiro by'amahoro na mba ibinyujije mu bikorwa iri gukomeza gukora irimo n'ibitero by'ubwiyahuzi by'amadoroni bigiye bitandukanye, ariko 23 ikabineteza mu buryo bwa nyabwo. ibi bikaba byatumye mu by'ukuri bikomeza gufata imirwano ikomeje gututunda igafata indi ntera. abacancuro bapfuriye mu hanurwa ry'indege 23 yahanuriwe muri teritwari ya Warungu, bikaba byarangiye 23 iyi ndege mu by'ukuri iyegereye ndetse ikaba yafashe matekwa abacancuro 23 ikaba iri kubavura ndetse no kubitaho. byagaragaye kuri televiziyo Okapi ndetse n'abacancuro bamwe babashije kuba bacika iki gitero cy'indege yahanuwe ya Dorone, bakaba bagaragaye kuri radio Okapi ndetse na radio mpuzamahanga by'umwihariko n'ikinyamakuru gikomeye cyane ku isi bita African Intelligence, basaba ko leta ya Kinshasa mu by'ukuri yabahemba udufaranga twabo. FARDC yasabye by'umwihariko n'igisirikare cya Kinshasa by'umwihariko na leta ya Kinshasa irangajwe imbere na Kisekedi, basabye nyuma y'aho bakomeje kugenda mu gutwi kw'amahanga bongorera babwira amahanga ko 23 ariyo yigabaye imitero. bikaba byumvikanye mu by'ukuri abarwanyi ba leta ya Kinshasa basaba ubufasha amahanga ndetse no kubafasha kuba bakwishyurirwa. bikekwa ko mu by'ukuri abarwanyi bose boherejwe muri kano gace kurwana na 23 iyo byarangiraga operasiyo babatumyeho itagezweho, bivuga ko bongerwa bagategerwa indege bagasubira mu bihugu byabo nta n'ijyatanu nta n'iritoboye bahawe. ibi bikaba byavuzwe ko mu by'ukuri aba bakecuru bakavuze ko bigomba gusubirwamwo. bavuze ko mu by'ukuri abarwanyi b'abakecuru b'Abanyakolombia bakoraga amadolari 50 mu ijoro ndetse amanwa nayo bakababarira amadolari 20, ubwo n'amadolari 70 ku munsi. bavuze ko byibura Kinshasa igomba kubishura amafaranga bari bamaze gukorera batitawe ko nta gitero na kimwe bigenze bakaba kuri 23, ariko hakitabwa ku miryango bafite by'umwihariko bagacungirwa n'umutekano bakaba bataha batishwe bakagera amahoro. ni nyuma y'abo bakecuru baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye bagaragaje ko mu by'ukuri badashoboye guhangana na 23.
leta ya Kinshasa irabyifata mite kisabye mu Rwanda mpuzamahanga M23 yicecekeye iyi mirwano yose yakomezaga gukorwa n'ubundi yakomezaga gukorwa bose bari kugenda bari kubikirana ari kugira ngo hubahirizwe byibura iminsi y'agahenge bari barasabwe na leta ya Qatar by'umwihariko na leta zunze ubumwe za Amerika mu by'ukuri kugira ngo bombi bubahirize uduhenge. Imfungwa zikaba zikomeza kugenda ziri kwiyongera ni nyuma yaho M23 igaragaje ko imaze kongera nyuma yaho iri kuri imfungwa zigera ku bihumbi 12 n'ubundi ishaka kugira ngo ibone ukuntu icyura impunzi zigera kuri miliyoni 2 bikaba byaratumye abacancuro noneho bikaba byavuze ko biyongereyeho 65% mu duce twose M23 iri kugenda iri gukomeza kwigarurira. Mu by'ukuri leta ya Kinshasa yanze gufungura imfungwa 300 zari zatanzwe mu rutonde na M23 ariko biri kugenda biri kugaragaza ko imfungwa za politike za Kinshasa ndetse n'abasirikare general bakomeye harimo na general Ngoma Nzito kugeza kuri ubu ngubu nawe uri mu mazi abira uri guhigishwa uruhindu n'intare za Sarambwe nk'uko byamaze kwemeza ko bamukera ari muzima cyangwa se urumupfu na general Sultan Makenga uyobora M23 akaba yavuze ko mu by'ukuri uyu mugabo byanga byakunda amukeneye uwo bitumye baramubona uyu general Ngoma Nzito nawe nubwo yaje mu mwobo ariko M23 yarahiye yivuma ko igomba kumufata ikamufunga cyangwa se ikamufata ari umupfu cyangwa se ari umurambo. Ni nyuma y'ibikorwa bibi byamurazweho byo kuba mu by'ukuri ari kugambwaho kuba yakohereza amabandi ndetse na za FDLR mu duce M23 igenzura kugira ngo bategemo ibisasu rutura bizaturikana abaturage maze ibyo byose babishinje M23 maze bamara gushinja M23 bagaragariza amahanga ko M23 ari mbi maze ubundi bayiminjeho urusasu rw'urufaya. Ibikorwa bikomeje kugenda byivugira M23 ikibuga cya Shabunda icibitseho ndetse imirwano iri kwerekeza muri Kisangani. FARDC bataba batangiye guhunga abarundi bakuyemo kabakarenge ni nyuma y'aba barundi bafashwe miri abandi bakagerageza kuvana ibitwaro muri Kongo babijyana mu gihugu cy'u Burundi nabo kugeza kuri uyu munsi bacakiwe. Amakuru yacu yo ari update kandi agezweho kandi afatika mu gihe kandi nanone agatambaro k'umweru kari gatwikuriye ikibi M23 yagatandamuye. Aha ni muri operasiyo ihambaye yakozwe n'intare za Sarambwe zikihungura ivu zigahanura indege y'intambara yo mu bwoko bwa F-16J-17 yari pacancuro bagera kuri M26. Turabwira neza iby'iyi operasiyo mu by'ukuri ndetse tunabagezeho amakuru akomeye cyane ari kuvugirwa ku butaka bwa Kongo ku mutekano politike na demokarasi, amakuru yitirwa ugomba kumenya kandi ukanumva aka kanya mwavuze mutarabona. Noneho mu mirwano karundura haracuwambaye FARDC kwifata byanze. Imirwano karundura M23 yamaze kwivugana abacancuro bagera kuri 2 imaze no kwerekana neza ko nta mikino ifite, imaze kwinjira muri Uvira kuva ku munsi w'ejo mu rugamba karundura yamaze gutangira kuri Coalition. Noneho biramenyekanye ubutegetsi bwa Kinshasa bukabuko urugamba karundura bukaba isuhererwe mu buryo bukomeye. Ubu ngubu noneho tugiye kujagajaga ibice byose M23 iri gukorera imirwano hano muri Sud Kivu by'umwihariko ikinjira mu gace ka Uvira. Uburyo ki defense za FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa zubakitse yewe utavanyemo n'Uburundi, ariko M23 ikomeje kubazengereza ku buryo bukomeye ku buke basirikare bashoboye kandi bafatika kandi bashoboye bazi kurwanira inkundura. Ibi byose reka tuze tubyinjiremo akantu ku kandi tugusobanure iby'imirwano karahabutaka ikomeje kumvikana n'izi update karundura dukomeje kugarukaho gatanu ku kandi hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Hagati aho intare za Sarambwe zongeye gukoresha drone zihondagura bikomeye cyane abarundi ndetse na FARDC ndetse n'abawazarendo. Ahangaha rwose ni muri Warungu aho ibintu bikomeje guhindura isura mu buryo bukomeye. Intare za Sarambwe gufata drone za Warungu birimo kuvuza ubuhuha kuko noneho bakurikiranwa n'abasirikare mu buryo bukomeye. Bageze mu misozi ya Minembwe kubera ibikorwa byabo bibi, kubera Coalition ibikorwa byabo bibi bigeze ku rwego rwo hejuru bitewe nuko M23 iri gukoresha imbaraga z'umurengera kugeza ku rwego rwo hejuru. Abanzi bemeje kumuhasha
nta by'imikino birimo. Impamvu y'imirwano yose turaza kuyigarukaho mu makuru yihutirwa cyane. Hagati aho ubu ngubu noneho intare za Sarambwe nta gukinisha Kinshasa, bamaze kuberura ko batazasubira mu biganiro bya Doha ndetse ko batanazobahereza amasezerano y'ibyasinywe kuva ku ya 17 z'ukwezi gutaha, ariko bikaza kugirwa impfabusa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bugira icyo bushira mu bikorwa. Ubu noneho bwavanyeho ibyo kuba abana beza kubinyeshamba bitavugirwa, kuko n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gutsindwa ndetse bukanga kwemera no gushira mu bikorwa ibyavuzwe ndetse no kugenda bahindagura inyandiko. Ibyo byose byatumye intumwa za AFF M23 zitongera kwitabira ibiganiro biteganyijwe Doha, ariko uko babajijwe ni ubikurikirana hafi ndetse n'abakomeje kubitegura harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagasubiza biratangaje cyane. M23 yamaze kujya karunga ku buryo bukomeye. Kinshasa ntabwo izongera kuba yaje mu biganiro na M23. Hagati aho maneko za FARDC zakuzwemo akazi, ivumbi riratumuka. Abasirikari harimo n'ababirigi boherejwe imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano hano muri Pinga bakomeje guhondagurwa mu buryo bukomeye. Ibyo bari gukorerwa ni bya bindi byiswe aho umwana rero nyina ntiyumve. Ibikorwa bya gisirikare byamaze gushirwa ku gati ku buryo noneho koalisiyo idafite ipfumurira. Iyi mirwano karundura iri gukomeza ku rundi rwego, iri gusiga iki byose. Reka twinjire neza ku makuru arambuye ku nkuru akantu ku kandi. Aha ni ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze mwese nshuti zacu z'akadasohoka aho muherereye mwese, twongere duhure. Nimba uri mushaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri uno muyoboro ni ku mutekano, politike na demokarasi, niho twibanda tubagezaho amakuru yihutirwa kandi akomeye. Ubwo rero ibuka kureba munsi gato cyane ahanditswe like ndetse na subscribe maze ukoreho. Nanone kandi nimba dusanganywe ibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri update akantu ku kandi. Ikaze ni amakuru akomeye kandi yihutirwa ku buryo burambuye. Reka twinjire neza imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Uvira, muri twa duce twose tubakikije twa M23 ibarizwamo ku kitarongera Uvira rwagati, ariko hafite intazi ndetse ikahagira n'ibikorwa kugeza ubu bimaze gushinga imizi yo kurenza hafi amezi 5 bizengereza koalisiyo mu buryo bukomeye, ku buryo byatumye koalisiyo itarenga umutaro cyangwa iri gikorwa na kimwe ikora cyatuma M23 ishingurwa cyangwa se ive mu birindiro. Operasiyo zose zimaze gupfubwa n'ubutegetsi zateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa hashingiye kuko M23 noneho yakameje mu buryo bukomeye kuva muri ho plateau ndetse ubwo ndavuga muri Ruvunge. Kano gace gakenewe nka strategy y'urugamba ku ruhande rwa Kinshasa. Intare za Sarambwe zabanye bamba mu buryo bukomeye ku buryo ibice ndetse na mbushi zikomeje kubazengereza mu buryo bukaze. Nk'ubu koalisiyo kuva ku munsi w'ejo ihatakarije indege irimo abasirikari barenga 12 nubwo bataramenya neza ngo bamaze gupfa, ariko noneho abandi bapfuye. Noneho biragaragazwa M23 yafashe bigeze barambo ngo nibo bari kuneka bakamenya ibikorwa bya gisirikare bya Ntare za Sarambwe ziri mu bucuruzi ndetse na operasiyo za gisirikare aho zaba ziri hose. Ariko ibi byose byarabajengereje mu buryo bukomeye. Imirimo iri gutanga icyizere ko M23 igiye kurwana noneho yerekeza Uvira, bitewe noneho nuko kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi kugeza kuri iki gice munsi n'iri joro biracavuza ubuhuha, aho mvikana noneho imbunda ziremereye ziri gukoreshwa hano muri ho plateau. Abasirikare b'Abarundi bivugwa neza ko babaye bigiye inyuma ho gake ngo abacancuro bamanze bikuzanyeho bivurana ingabo maze ubundi bareba igikopo cyabo ko kimeze. M23 n'ibijashiduka, ariko ibi byose byaranze. Intare za Sarambwe zikomeza gushinga imizi ndetse no gushinga inkokora n'amavi, maze ubundi zishinga imbunda ku butaka ziri kurasa ivumbi rigatumuka. Ibi noneho bivuze iki? Bivuze noneho ko ari imirwano M23 cyangwa uruhande rwa Kinshasa birinze gutabaza ngo babyire imahanga ko imirwano ikaze cyangwa se iri kubazengereza, ahubwo bakomeje kurwana bucece. Intare za Sarambwe nibwo zibinjirana kandi zikabakoraho ibitendo bikaze, ariko babifashe noneho ntibatabaza babe nka wa mwana umurizi udakurwa urutozi. Noneho ngo barabifashe ngo barwane ngo barebe ngo nimba uzatsinda. Ariko Intare za Sarambwe ziratanga icyizere zikomeye ko zizacakira mu banga rikomeye, ariko nabo niba bitangaze
kugira ngo batazagwa mu mutego wa leta ya Kinshasa. Umutego leta ya Kinshasa ishaka kubagishamo nyuma yo kuzarwana ubundi bavuga ko bari kwirwanaho bakagaragariza isi yose ko aribo bishe agahenge ndetse bakomeje gucakira ibice bikikije Kinshasa ngo bashaka gukora ikintu cyari cyo cyose cyabaje za 23 ndetse kikayishira ku ruhazo mpuzamahanga bahindurwa giherewe w'umutwe witera bwoba kubera ibikorwa bari gukorera ku butaka bwa Kongo, dore ko ngo leta zunze ubumwe za Amerika ngo zishobora kumva Kinshasa ariko zikabishiraho maze 23 igahinduka umutwe witera bwoba ku ruhando mpuzamahanga. Ariko ibyo nibo izabigeraho simbizi kuko noneho bose banganya amayeri haba mu bya politiki ndetse n'urugamba, kuko Kongo Kinshasa imaze kubura inzira yacishamo ibibazo byayo byose ngo bizumvikane mu buryo ishaka, ahubwo bigenda bibura amanze ku buryo bukomeye ko ibinyoma byose bahimbye harimo uko 23 itabaho ko ari igisirikare cy'u Rwanda. Ibi byamaze gupfa nanone kandi bagahimba ko na 23 atari abasirikare bataturutse ku butaka bwa Kongo. Ibyo byose byamaze kuvaho, ahubwo bari gushaka izindi nzira mu buryo bukomeye ndetse n'urugamba rukomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo rwa politikoma ndetse na militaire. Hagati aho intare zasarambwe gukoresha drone hano muri Warungu byaterwa cyane FDL n'abazarindo. Ni nyuma yuko babonye ko ibitero by'amabombe ya 23 ari guturuka mu kirere bikabisekuraho benshi, ibintu bikadogera mu buryo bukomeye. Drone 23 ikoresha kugeza ubu ntiziramenyekanya ndetse naho zaturutse, ariko inyinshi byumvikana neza ko zafatiwe Rwoma rwagati kuva mu rugamba rwo ku 27 ubwo hafatwaga ibikoresho byinshi, ubwo hasanzwe mu ndake zitigeze zitangarizwa itangazamakuru. Intare zasarambwe zamaze kwibikaho ibyo bikoresho Karunura bari kubikoresha basenya strategy ndetse naho urugamba rugomba gukomerera kuri 23, ahubwo bakegeza imbere ku buryo bukaze kandi bagakomeza gukaza imbunda zabo ndetse n'umutekano Karundura n'ibikorwa byabo bya gisirikare. Ibi biri gutuma intare zasarambwe zijya neza ku ruhando rukomeye by'ibikorwa bya gisirikare karahabutaka, biri gutuma ibintu bya FARDC byose biba bibi cyane, ariko kugeza ubu badafite amahungiro, ahubwo ari ugutegereza ibiturika bikabisekuraho, ahubwo bagapfa ubutitsa, kuko ariko byagenze hano muri Warungu biri gutangaza benshi. Ni inkuru itangaje iri gutangaza benshi. Aka gace gufatwa FARDC ikwirukanwamo no gukubitwa inshuro birimo gutuma urugamba rwose rwari ruteguye rwo kwinjirira pariki ya Kahuzi-Biega ndetse n'ibindi bice bitandukanye byose bipfuba. None kandi 23 yabonye uburinzi buhambaye cyane mu bice byose igenzura mu rwego rwo kwirinda ko hari abaturage bakongera kugirwaho ingaruka n'ibitero by'abazarindo bimaze iminsi bashaka gukora agatangaza mu buryo bukomeye. Ibi nanone kandi guha 23 amanota yo kongera gusubira imbere ku rugamba, insinzi ikagaragara. Iyi mirwano ya bucece iri gukazwa buri saha, FARDC birarangira yivuyemo itabaza. Nanone kandi ku rundi ruhande dore impamvu ikomeye cyane intare zasarangwe zaseze ibiganiro bya Doha burundu. Ubu tuvugana bamaze gukanira, bavuga ko ibyasinywe kuva 17 z'ukwezi gutaha bitakurikijwe na leta ya Kinshasa, ahubwo biteguye kwicara bakamanza bakabaha isomo birimo ibya gisirikare, aho gukomeza kuja kuvugagura idoha kandi imbunda bakoresheje kugira ngo Kinshasa yongere no kwicarayo, ariko ize ivuge ibitandukanye nayo baracyayibuka, ndetse niyo bakoresheje kugira ngo bafate umujyi wa Goma ziracyabitswe mu ndake na General Makenga kugira ngo 23 mu byo kuri igombe itange isomo. Mbonimpa ubwe yatangaje ko Kinshasa ko babeshabesha abaturage ndetse no kutagaragaza uko baganira na 23 ari ikimenyetso simusiga ko batiteguye neza kurekura imirwano. Kinshasa ngo ntago igomba na rimwe kuyivamo, kuko Kisekedi keretse atari ku butegetsi cyangwa se atakiriho, ariko ubundi yavuze ko azarasa 23 katazanicarana nayo, kiri byose akora ari urwerurutso, ariko kuva bamugeraho ari Perezida Felix Antoine Kisekedi akaba afite inyota yo kwica abarwanyi ba 23.
ndetse no gukomeza gutegura ibitero bitandukanye by'umwihariko byo kwica abaturage batuye mu bice 23 igenzura kugira ngo bashire icyasha kuri uyu mutwe, kugira ngo mu by'ukuri igihe cyose hatakoreshwa ukuri kubibazo bikomeje kumvisha ku butaka bwa Kongo. Hagati aho Walikale bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, maneko bivugwa neza ko ari iz'Ababiligi zigize abakomando karundura ngo ziri gutata ngo zizinjire muri 23 mu bindo bagenzura muri Pinga, zongeye guhura n'uva gusenya, zafashwe ariko noneho zanga kwemera kumarika amaboko zirasirwayo. Biravugwa neza ko ari ingabo zatojwe n'Ububiligi, ariko noneho ngo zari zamazwe no guhindurizwa izina mu buryo bwa nyabwo. Bafite uruhu rwirabura ariko noneho ntibari kugaragara bavuga Ikinyarwanda. Ubu noneho niyo strategy ihambaye ubutegetsi bwa Kinshasa buri gukoresha kugira ngo abakomando b'Ababiligi ngo binjire imbere ku rugamba batagaragara, mu by'ukuri baboneka nk'abafite uruhu rwera, ubundi baratswe byihuswe cyane. Walikale yamaze kuba indiri y'abasirikare b'Ababiligi bamaze iminsi boherezwa muri operasiyo zo kunetraliza 23 ndetse no kwihondagura mu buryo bukomeye ikava muri utwo duce. Ibi bikorwa bimaze iminsi bivuza ubuwa mu buryo bukomeye, kandi 23 ngifite uburyo igiye kuzabuhondoringa mu buryo bukomeye, kuko noneho koalisiyo yamaze gutitira mu buryo bukaze. Ni panike ku rwego rwo hejuru, ibona neza ko 23 ibona ko yero igatangira umurwano ari ibice ibigomba guhita igwamo, ari Walikale ndetse ukava Walikale centre ndetse yewe ukanamanuka yewe no muri Kivu y'Epfo Uvira ikavamo. Ni ibikorwa biteye ubwoba cyane Kinshasa, kuko yagerageje kuja mu rugamba cyane ngo ruzamara amezi 3 ibice byose bazatakirwamo, ariko biranga birakarara. Intare za Sarambwe ziregeza imbere zira n'abakubita ivumbi riratunguka, ibikomeje guterwa ndetse bikanatitiza Kinshasa mu buryo bukomeye cyane. Si ibyo gusa kandi havumbuwe ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare byari byarabitswe n'Ababiligi muri Uvira kugira ngo bizifashishwe kurasa mu bice 23 igenzura.